تماشاوان برز لسر وان هر دو مجاران تاوان کود در ماف زاروکن کرد لحلبه لکامپین شهبایه لطاخین شیخ مقصود و اشرفی هر وها بن پیکرین گروه چکدار لعفرین لگل میوان خواه روزنامه‌وان مصطفى قاضی از گنگشه بکن ما مصطفى دم باش سپاس جبو بشتر بوناتا ده دسپیک امیج تاخا شیخ مقصود و اشرفی و کامپین شهبایه دسپی بکن دوی دم داوی ده گلک زاروک جبو لشکریان نچار هاتن رواندن اگر آمارک احصایک بردست تهبت جمع و ج تماشاوان هجارا بدی دیار کردن کرم که دم باش که خو سلاولتا و تماشاوان آرکرا هفیه ما امکانه بن او تشته وطاقوتی عمل بکن و هم رونیه این سر تو امکانه بن هم جبه مجاره و جبه توانه هم خلاص بن به تمامی ما مستعین جبریگی يعني جهة زاروكان چكتش به وچخورت به جيوه يعني مالا باوه ايد دي مدرسة يعني دبستانه دوه اواره فریکرن دوه اف سبدا کانه به يعني جيان خوا ده اف ناف ملت خدا و ناف کردا دا و ناف عائله خدا دور خواره بلیسکاندن يعني فاف وقت اف تن رواندن او مالا خراب به او مالا یعنی تا یک روی او مالا خراب تا چه تا باوی مالا کشتیه یعنی جی تا او خورد و کچه و مالا هایتی رواندن یک یعنی تا او تا جیله نو تا اجناف جوه ناف کرده تا براند یعنی یا تبه به درزوره یا تبه به حسک یا تبه به قندیله ناندوزن ناوی چیه پککه و یه سربا جوان شورجگرین چتا او و کاری دکن این تابعه پیاده فدوی ام کانبن به هفدورا ام تشتنا بلگه بکن ام کانبن ام جویج مصاری خلاص من دوی داویه یعنی او رواندنا زاروکان زیده بویه تمام دزاننجی او دیالوگ ما بینا انکسه و پیانکه بردوام دبه دیسا او ناندوز پککه و دیسا پیچه خاطی کنه و توام بکن و مسئله خراب بکن او چیزی او انو رواندن زاروکان جمالاوانا چی کسی کانه نکن مرخو دفاع بکن کسی بلنگاز کسی جار نکن دفاعی برخدا بکن زاروی وان در بینن کسی خودی هز و خودی او خودی باندو دناو واندا زاروک وان لأوروبا نه یان د جامعه نه یان د بستان د دخینن ل تنه فقیر کرد خوازن وانا ببن يعني لشکریان نچار و نوی چیه بارگاه انخا و تدریب کن و سبادا بشینن بارگاهان بریا چند روزان رخصنا ما في مروفان لعفرين راپورتك بلاف کربو تیدا هن هنی اشکره کربون درباره زاروکن تن رواندن لکامپین کچبرکریه عفرینه لکامپین شهبای و تاخین شیخ مقصود اشرفیه اگر آگاهی بردست تهبن اف زاروک جبو کیجان ناوند لشکری تنه رواندن و تنه لشکر کرن دسه جیهنه یعنی او دناوند تنه تدریب کرن یک ناویوان بارگاه تلسوسنه هیا و بارگاه که هیا ناویت مقر تدریب العسكري او الشقيف هيا وهندنجي لفيفينه هيا وجندنجي دبن ناف مليشن ايران نافانجي تدريب دكن يعني لانه او بكاكا يكن يعني دوردا والي كاري هفتو دكن ومثلا نقول زهراء يجي او جي الي كار موارا كافزارو كان ورن تجديد كرن يعني تلسوسين وتلقراح افدبن دستي بيدد انا حرقش تلسوسين جي والشقايف جي وفيفينا جي قد من السبهادة دانا كو أف ملات مجعفرين رويشال بيه وزوري برنا وبترسي وبأقوتي هن ترغيب وهن ترهيب برنا شهباء والوركم كرنا كجخارة كرنا دروعا بشرية فجخارة أو كرنا يعني تفقيس جخارة جبو الأشكالية زاروكا سبادة بشينن قنديلة آن بشينن براغا هندن يعني بشينن سويدا آن بشينن درندن المهم به اجندين خاي سياسي ان او قلتي نراوا بمشينن باشا
ما مستقاضي هنا كان بحثا عفريني بخوا بكن يعني بن بيكرن وطوان بيجوما لوي دريجي بردوامن يعني ايرو نافي دو جنان هاتا اشكرا كرن كوجالي كومي جقدار و هاتنا رافاندن برياوي جي هجمارك ولاتي هاتبون رافاندن حتى ناجي چارنوي سوان نديارا برس من دفي درباري دا اوا سدم چيه كو اول نزيكي 4 سالان دبا لعفريني حتى نها سينورك نهاتي دانين چما اف بن بيكرن تاوان زيدا غافي روج بروج زيدا تر دبن جروجا او تركو او چتاين جقدارن مرتسقن و جيش الفرق حتى ودره جوير رويدا حتى نها قرتن ليدان اشكنجه كرن كشتن بردوامه تروجا نسكنيه تروجا لقند عفرينه جمرة نهاتي اقدار انه اف نهاتي رavaندن هر روز انسان تي رavaندن هر روز انسان تي اشكنجه كرن هر روز انسان تي اهانه كرن والمقرد امني حرف فصيلك يعني كانه حفت فصيلنا حفت دولتنا قدها فصيلنا قدها دولتنا حر تشتكي خواهي قضاتي خواهنا محكمة خواهنا تشتي خاتنا تدا تشتي خادكن وكاس علاقة كاسيناك تلفر هاد قرتن سبادة تتا بحري خادان تكوتاكي خاخارن تل درك ديجي ديسا بحري خابده كوتاكي خاو بكين يعني اف روش بردوامج 4 بس سالات ارمان جي چيه مقابل ما بس جي بحرانا ما بس باجان لسراو بكن ما بس تركيبة ديموغرافية عفريني بجهورن وعرب وتركمانا لشينا كردان و ناوی چیه کردستانی عفرینه تیک بدن اوا مبستا یکی چج آلیه ترکاواجی و چج آلیه چتاین جيش التربا مخابن ایرو مثلا اوا چرا نفیسا خبات مسلم بکرج قرج گنده کوسار رجو حتی نها سیه ده 11 ده 2020 کاتی رواندن او المارع ده عناصر وهات الملاوي سر ملاوي هاتن او کرن ايرشكرن او رافاندن شرنفي سبب حتى ندياره تشتيدن الروحات نوري ايبو بالتهمات انه اوجي هاتي رافاندن لانه جمعيه قطري خيري دابي وتي مصري ونجي نهاجي ندياره احمد خليل بن عبد الحنان جمع رسكي لانه مع ملاوي بيريني هي اوجي هاتي وقتي ترساندن وهاتي رافاندن قتشب هران ورستاندن ولاد حجي علي عبو مجكا خري وعثمان عبدو حسيكا اوج قندي حسي بتهم يعني نروا اوجي وطن قرتن وبس جبو بهرا ورستاندن وبسادان لحر قندكي للشيء او سيمرني جبو رد المظالم دنكرن وتبر ملاتي خد الدفاع كرنا جمالا شيخو او حرسك ابو عمش او نقرتن لنها تسليمي شرطه عسكريه برقاه رجو كرنا شرنا في سواء نديره وعائله وناجي مترسداره انه مصيري وقت مصيري احمد قابل يعني يجي سمرقند لجندي كاخ عفوا لجندي كفر سفرجي يكي دوز يكي في مه سي مر رواندن يك جوانجي جنك بو عبد الرحمن بريم جابوا ينجو حفصاليه يعني ختياري يعني عبد الله خليل مراد ينجو سيساليه والشميران خليل او جنك يعني بالسيساليه توري جنك ضد المجتمع الكردي ده ما عارفين توري جنك رواندن يعني شرم مصيري الرشي يعني ابناجي جذبوا يعني انوان معني براج وفدي جوان وستاندن يعني تشتيدن انه تيقرتن مثلا قندي معملا نقل الدحمر يا بقرن هرن وان بقرن وان بترسين وان لوان خينن بين يعني برابد ما بري خبدن ورن دي سمالاخا يعني يرو في حال يعني قانونك هبي مثلا كان به يرو تبلغه خا تا حبس خا بري خدان دبي کاغذی بدنته دبي سبادات كان به کار خای روتيني روزانه درباس بكي نقروا تلفرواري قرطن سبادة تعرف دردن قرطن يعني أول شريعة الغابة قانون الغابة كإنسانيات وما في مروفان مسألة التنا يعني ثاني إنه وحشن بمنطقة كتنا جالك سباس جبو رجنا مفان مصطفى قاضي جالك سباس جبو بشتر بناته